Yo tie for ne adofo eneso so nkwantanan so abisa na nkwantanan bi so abisa ni a na odi fa kwase ntwi matrance me trance so de ya na university ene bo bachi do na university so ni dia na adoye ene homopro ena ahyenema na ahyenema so de na de nsemo a ebehwe egu asase wi so odofo maka cho se wo hu me ache se me trance ya na nsemo mu do ena me de bro ene me me kan ne cha ho ase me bre ne mu ebra ye be kwa wie no mema nature abam na nature so bam dia me pacho emfawo data enkohwe kese emfawo data enkohwe to kese obayare ade a wo hwe ne wanyandi no ema wutimi dike wo ha ne jina woni so me pacho anya obodam obodam so dia abe pacho iso mu di fa kwesientwi na me nature etifiro hote ede mawo orofo sabe me kan se kwantana so abisa ne na kwantana so de ensamo ho na ensamo ho dia na ye hia nya medifo na sabe jibril ma mi twa me ho nkomra na me fa nya ba ko mi do bi emfa ntutwa ma ye twa me na ye nkomra Sabri ye twa ho yakwaba ye koba nso ye University Foundation na oba so na ho fe ne simugire wotoro ho asime pacho owo echi bompa ne enim bompa na bete so te se be marketechi bete so twinti se ne a tipa truck akofa timbadua na atifree no tia breaker enchie eye no na misiso so dia na eye odifa kwasientwi obi etime se same shebre meti abrewa kungaso mena ne kwa mana michia meti ne dwaso mikitane pomom wo ye den nzuhwe apetampe osuma ba ebe ba so dia ba ho jibre tobo ase enko ba bi anya abotre ma bu mfu nsem aye be kai ne bia emfa me ho abufuo anase emfa guest no ho ense wo be kana mfa kasebe enkwasi asem na sike do botoma o kan kwasi asem program yi e sike be gubutu e de yama pipe bo abrabu ti me pese wo jebre no hwe odi fo ko sentwi no di fo ko sentwi ni a ye mami chamba papa odi fo me church of Pentecost papa onya me hira papa na oma wo kwatenten na makase eye Chris Easter idea oba bebe fi na me se wo chira so ye brother eye brother so ye mpaibo da oboja ye me pacho twinti bra no chira fa pa bo nsha pa bo ne bre sunsu me sam en kan tunsu me se wo be sum nyame ro na wanya hwede sen katenkwan a enchini nim ene bia woni de dinisa mi onede de dinisa oba ware oba boni aba fie de mesra ko fa sha woni ba na de oni ngodi bi wo rent de no ebe boa ma yanko na me fa me guest na emfantu sabri enyo bia se a prophet Matata, the one and only, the controversial man, the one who can spoil the whole air. Now, my boy, you know, as well as no, may come baby. Only one more power. Oh, yeah, they will be told all you say, but that's a repeat have a day. But I tell for my mechanical grandchildren, I never come and I didn't say, nipa brand nim se menuano nipa nim ya de ba ko a hinta nipa ti me pese mentrase na ni do hu enya friendship na mu na ya be kan se ye ofa kura ewu ye ofa ewu a ya be kwa ye 29 fu ye nyina ya kokofo du atafo na ya koshia ba ma krofi ye muzama sofo pa so what ya see ye koshia it always papa ko Matata free Matata ni pa Matata e tie for na for sure ma ka ba bi e je uso pa na o ka se obi be wa be to na ekuma bi honam ndi esusa be tin ji na dai mo no asi e prendi enya se ngeto ji na de o be tin sam ka e no be ti sound na de sam do be ti bi kakra go boss e ka me akọ se ahonche na akata problems bi so a edunya ahonchire nti ena mpenufo so sore na so na asem ne da enti se wo yeso se asem da so kwa dia ese o sore go na we tin sem kakra anofo eye odifo Matata
we by May or program serious one yeah bo na emergency all say in spiritually no onyame achanade in spiritually onyame so achanade na isusu mbabo susu so near the festival when you for festival we a deep for festival prophetic spiritual festival aye baba ye na emergency na bra bi nchaso only for mami bi so asemi and that asasi su nyina obia e kaseti asofo enne ama asofo ni enunyam bi o ka papa kra nipa mpe ajisu twa tro kire nipa ede na amana basa beda wase no matia etiefo ani ahesfo nyina bi mu nsusu de etie ne se mbenefo se batakare na doso ehu kremo papa kremo papa sa ena se wotena se na ohwe sede asofo nkrofo egu asofo animu asefa eya na eya asefa e kame akoye se ye feel se asofo nkoa ena nyame enimu nyam ene nyame adom ne nyame ngosra ewo mo so sa ba de me pese me ma onipa bia utie otie ase ne se se me ye sofo na oso ye member esu ditum se na ewo me so a e ma me ye sofo no enu bi na ewo so a e ma obeye Kristo ni nti so ye onyame ba na ditum se wo a wo ye onyame ba ene me a me ye sofo no ye nyina ho kronkronkro na ena tie mu edi diduma ena tu onipa bia a wote nipa sumu no de nipa ye bia no ditum se obetimi aye se onti sunsum da bia na oye da hitin ye ka da hitina obi a owo anaso wo sunsum na osan eye honam enti se wote sunsum san ye honam a oye dan a obeye honam munwuma oh enunti na Galatians class honhom nyuma ne da di pefi oso honam nyuma no da di pefi na tse se ye honhom nyuma ne ye honam nyuma enti so nipa bia gitum se oye sofo a ontene nkosi na mo ye boya homoden se yentu afoforo sintibia besesi ana kame akoye se oye sofo a ase ye di anu asi asofo so a ma ye pese ye ye kronkron na onyankopon koye pe ora mi twa no ni amemi hu ni se Ghana fo edi ehu asha sofo di asofo nyina aka ono to ka first no ebedu convention ya wo se be bia Pentecost for ko Methodist for ko we ko enne this era Easter week let's convention be bring you and then amana basa this is say asofo lambastment na doso na we twa we tire say enkambo mu ankasan emi ho na wo semitia o kan say asofo twa we na say asofo so yeso ye ka ho bi we sorry tia we yes na we so sorry tia we obu a o maka ma de na ko ese tisi a sofo fom kra sisi obi hu se sofo e de nsa kana no ana sofo e de ne ho akoka o ba bia o mbeka so mfura urade Baba wasoma wo kan ama makasem se ebri bi no obi sa Maria Petesigallo ma da bi o Maria Petesigallo why we are Petesigallo look at all this but also God's general mua oni pa bi tena ase your friend John Wesley yeah on the day Methodist by very good otena ponkoso 2000 miles or the akokanya miase oti ponko no so a otwitwa bi na Petesigallo nkura no Baba wa bani na otwa no atena so a de akọ 2000 miles me what see e dey kai cameraman editor me pacho mo fa John West picture ento program so e bia na komra ye kan obi nim John West
It's a you didn't press up God's general book. Maybe be our West say the picture and a dash. Oh, interview baby. And then got David. This of war every said David grow snap go for unko be no call David as one. Because and then you obi esinto obi ahia se kakra bia na ofri nyame na akofram na ofri awrade na bibi hyase da bia ense soro da na dem na hyase because when we say unu obi akodanti when we say o den sa kama no yen ka say ye be ditum say there two onipa bia no ebetimi atosofo yeah Corral Castle. What am I say? There are two other sons, maybe a bit near to suffer. David, every tomb. Dear David, a tomb, Joseph, escape. And in the so, or so for me to me escape. And you'll be able to me escape. And obviously, so and me escape, not Thomas. And also, so say, or you the Boniani in Pacum for, and I say, and I want to also say. Obey sabon and answer obey sadia. That's right. Your uncle almost a bonnet quasso. Oh my addicted. We are down, the Omoyano. And the old business so hard, and you try and come on, mammy, castle me. In Bible, prostitution or bar, yeah, a save word before. Or by the for them was rebel years now. Yeah. And every said, you must have suffered. Any asawo ni ba na se hook up ni ba na mo a ena wa blow fly se hook up o ka so umfre urade o ma cha so umfre urade na e Ghana for mentality ana se e denti pa na Ghana for esa ana so for ni bi na hihye kire e poison ni pa adwene e sei ni pa e sa won se embenfo ka se kire me oyonko na me kire o misuba nti e wo so for bi kura ho a ono no nani brɛ what ka se oh ye wo so for bi anani brɛ e na wo no who said nipa we oye hookah because omo ba Facebook ma obi a hwe omo sa into omo so komra ni so omo so boa pa oh na hookah pofo na omo wo ho omo boa o na wo hu no se ono no o everybody ni ebi ma da o but ono so ni ye adwuma o de ba fo sa hookah ni pepepe le pie Bible mu a ono se kare we bi fo wa fa ni sika anko totom pa bo ane to no tom sra be sra yeso sra be sra enti hookah na wo ho dada o na yese ye preso se ye de ya be broflizen ya se no kra but wo ho de da na ne komra ade me hu ni se o ka sem bi wo se asofo ni bi eni bre ene hawo obi wo ha o bro no so ma me ka se bi cho oni so nua me nkyere me yeah they are very simple okay aso da me sisi wo yi me fantumi hu yeah e be di kra so mo se se o di4 a o da so no ono e ko yeah but me ni asofo etimi step o me ma sorry e kra so be gu church and na dey bi ameka o ni asori o and na dey bi ameka se obi eti ani bi no kana no kra obi ka so oye sofo a enye obi a oye sofo obi a na odi sofo na odi ni bio dabi obi di different way obi di ni different way ebi di o mo de ton tade obi wa ni sofo die no odi no ono no ne de ne se me no me die ni bre na ebi di sofo my god nti ye invite me oni calling dabi ye invite me a se sofo yi wo nipa 200 a me ko bo ahwete na aka nipa 50 ono na dwena o hwiti Bible so se my you say you hwiti mu no on kan ra ho and I make kasa by experience because what will be done many asofo bi anantia ye invite on program omo okan play say akwana so megu no aba susu ye koye no obi yare na man no nafu aye kese se sofo ne yire twade no ri bo be yemu tu ade a chen no wuye that's what asore na gu it will friend na ya na one friend tikora no be ti wasomia o kwatu so friend obi ye sofo na bi aso hwe nipa wo de ne ba o puppet no so se obra wa bi e ma bi sofo die na e bi atome sofo die na wo di no e bi atome my very careful because you obi o ha ne sofo die ne ba sofo die yeah ye o ba sofo yeah nte e bi ana wo die no enye ba asofo die na wo di nte wo ko invite obi no odi ba asofo die a o ba be hwete no oba be gu asore no because oba to ye sade
odi ahobrase ene odo ene eye juma na onhu kwan ofa so a odi adu mpempenso yes o hiti so be sen because ono oba purposely say ba sunsum na tinimu no odi be say ade se ba sunsum de ane oni beifo eye say yes beifo ba nkwa nani so ade intufo say waba na obi invite no woni ba be 200 na wani so de nyame afa ne so aye na wani ku adom a nyame de adom no ho a obeboa ama ebi abaresha but we de nipa to me ka kire say asori ni begu na just ono no aye pa o kwa sunsun fi o kita mo papa na e de na wo timi anko asawofo wa anko ka say prostitution adwumadi ni begu na mo nyame asori ni begu that makes you evil because the baby begu a ese se baby ye num marodwana ese se egu egu ese se homosexualism egu ese se lesbianism egu ese se prostitution egu but what me ankogu sa de we ede bone ene nkikawa ba o maemu a na wo so nyame asore begu dia ene wo ya bonsam preti na odidi mu no se preti ni babo na bo ba de o be didi